Ole in zavain Yesu mingin chabai ka bu ve ka chu ai tun tum chu thupoi mode umai kan zir ho do na kan ron ti deuh pa anga achang le uluk devin kan chiaranga tin kan en ho anga kan ngai ho bokanga chu tiang chuanin hun man ho kan tum do na ni America President Donald Trump chuanin America President dang zong zungina anlati ngai lo atitlat maya he athil ti hi mitam tak churan ngai serious leya America ram chung in obdan hoi her thak dang lam dor thei ani don tlat maya an ngai ni chu athil ti chu nge niang kan ti chuan tun nai mai me ni li sang ni som ni le paru khan US President Donald Trump chuan zuda de tan sabat chol to thu apuanga tin chu mai ba ka America mi to phot te chu he sabata chol ve tur hian asom ngal bok ani hundanga chuan Sunday ni chungchang asoi thina Sunday ni chu tong trai na ni in pum khat na ni in a soi fawa ma se tun truma athu soya ero Sunday ni chungchang ani hau lova sabat chu America ram mi zong tena chom na ni turin apuang lo thung ani chu he thu pu nero ti nge tur ani lem lo thunga Sunday se lui tirna apuang tura an ngai thup lain sabat zok aron choi sang tlat zok mai hi amak ti lo rol ani lova achang phai chuanin nui te po azalek lek zok hialani President Trump hianin minron prang kolvel mai ni te poina ngai theya chan lo khana tangin minron bara khai thut ani bermai he sabat ser tura thua puan hi kar khata ani sari nani zirtop tlai nitla ka tronga atuk sabat tlai nitlak thleng ania he ni hi ke ngei po in pathian che bai buk ne ni tan ka manga ka ngai hlu em mai ni hetianga President Trump an sabat ser tur thua puan awang hian thiltam tak ngai to na aron luta kaima chau po ni lo mitam tak te ngai to na hei hianin America rama ngong thalo zok a thlen thengem ti apian tirhlom ani ti hian Donald Trump chuan thupon chu aneya Jewish American Heritage Month sang ni le som ni paruk ti ania ti hian asoini he kum chin chia thak tak chung hian America ram tharau lam hlotlin na hi kan hlimpuya mi zong ta na zalen le dikna awm theinan kanin hlan thar le ani America zalen na kumzani somnga choimoina na kar top in hlan tharna zani somnga weekend of Rededicate 2050 pualin Jews America te chu rampum huap sabat mang turin kan somani meni som panga ni tlak atanga meni som paruk ni tlak thleng hian thiante chung kuate le eng ang mi po kan ramro pui takta na lom thu soya tong trai turin kan soma heni hian cholna in ngai to na le engkim ti the lom thu soina tura zuda te ni tin no na thil ser le sang poimo tak chu a hriat puiani ti in thu chua asiam ani zuda te ti lom nan hetiang hian thu chua asiam ani ti alang renga helai tonga kan mu thei chu politics le sa khona suizom na a omani ti kan mu thiam theini hei khongai takin lo chin chia biang chu hemi khreng chung hian tuna video hi kan thlir ho zel don nia Jewish American Heritage Month sang ni le som ni paruka ti hianin thu chua aron nei chun zoma chu wang chuan ke Donald J Trump United States of America President hian Constitution le danin thunai namin pek angin May sang ni le som ni parukhi Jewish American Heritage Month ani ti kapuanga zuda te chin dan than le an thil ngai hlutte lom turin le he thaman dan tura ruam te ti tu sang te le in khom na te mang turin America mi puite kasom vekani chu baka American mi pui zong te chu kumin chung hian rin na le zalen na te kan nei lom turin kasom boka abi takin tun thachung hian he sabat ni a phei hi chuan
kan ram kum zani somnga tinlom na nei turin kacha ani tin thu chwa asiam ani he ni sertura apuan hi Sunday ni lovin kar khatani sari na ni Sabbath ni ani tlat maya he ni hi Genesis bung nia chuan pathianin malasoma ati thiang lim ti kan mu ni Exodus bung som ni chuanin he ni hi pathian ta na chol ni ni tina soiboka he ni hi isu apo khan alo sera athil siam hri reng na ni ania Israel nampo apien ma to khan sual reng reng he khovela alu ma dei to khan pathianin he nisari na ni himala soma ati thiang hema alo ser dai to ani ngun takin ngai toila United States ramlal ber Donald Trump chuan ama ming sign nan ngei mangin America rampum pui chuan chu ni kar khadani sari ni Sabbath ni chu choi moi turani tin thua puang tak mai ni chu hetiang anga thu puan chu hi America rama voi khat a thlenna ani nge nge ni helai tonga kan mu thei chu politics le sa khuana chu chom finani ti alang reng maya pathian om ring lo atheist kan ti te agnostic kan ti te buddhist te muslim te hindu a christian a pol sang sang kan oma chuti ang chuanin engmi po engsa khomi po nila chung sa kho sang sang te ti dan zinga a choi von tak chu a choi san tak chu zuda te tana Sabbath ursun taka mang turin a choi sang ta a America ram pum pui po zom ve turin angen ta hialani chu ko ran le sarkar akal sang turani ti hi America sarkar in ngana lung phum pui mo em ania tun nai mai atang khan America ram independent kum zani som ngana tur program hi an duang chho ut maya he kum zani som ngana an lom na tur program hi a Christian em maya lom kha asul na pakhat mom lo ni engram point zalen anni champha chu an lom vek zela ropui takin aman na alom na hun an mang thina ni chu amaro chu America rom sarkar in ngana lungphum sa khole politics akal sang turani ti kha khami be chan khanin amendment an siama chuting angai tu chuanin he kumjani somnga tin lom na puala tuemo sa khuwa rindan han choi san vaka kha thilmak tak ani ve hrim ani engponi sela kan kalchhun jom zel ma in thil pakhat uluk takini han ngai tu holok te thil lang chiang em chu America president thupun hi sakol chin chian anen in kung kaina nei lo te kan thria da thani thupun bung som pathuma hian sakol chungchang kan hmuwa chu sakol thupun bung som pathumina min hril hi chuanin zedang dai anaya ti hian thupun bung som pathum chang som poruk le som pasaria kan hmuwa tin mi zong alina te in ahosa hare thein boilo po an kut dinglama emo an chala emo chin chiana anei tir hloma chin chiana sakol ming emo a ming number emo nei de chaw lo chuan tu man engma an leile an thal theilo nan ti in thupon bung som pathuma sakol kan mu hi chuan ti luina aron mangdona eile bar an lak lu na thlengin at control dona an leile thal thlengin a khap sak vek dona ni chu thupon bung som pathumina sakol chungchang min hril lan chhuwa dan chu ani dona tuna hianin US President Donald Trump hianin America bi puite chu Sabbath choi moi turina fuya angena asomani amar chu ti nge tur dan engma siam ani lem lova azom ve du lem lo te po shrem na engma a om don chuang lo ni chu wangin tuna Bible chang kan chira tang rongot po khan tun truma Donald Trump thupuan chuale thupuan bung som pathum asakol chin sian hian in zomna anei lem lo ti kha kan thre thei ani isai bung riat chang som nia chuan
dan thu le hriat tir thu chu ron tur ani ti in a soya chumi thiwang zela an soilo chon an ma ni engom lo ani atiani hrillo na le khovel thil thleng in kung kai dan te kan zir hian bible ne na ain rem lo ni chuan tharau thiang hlim ompui na eng kan dong lo ti na ania pathian thu hi chu amma le amma hin hril fia le vek zel maya mitam zok thlir dan le pom dana ain khat ve ngai reng reng lo ani ti kha kan riat apoi mo ni zona omta chu US president in Shabbat choi moi tura America ram mi puite angen na chu sakol chin china ne na ain zom si lo chuan enge poi mo na eng wanga video me siama hemi chung chang hi soilang nge kan niang a chan na chu kumza zet liam ta atanga mitam tak te hlo thon le vem sa khon le politics in zom na kong ka pui ain hon wang ni sarkar hian tu te ama sa khuwa ti dan bi chu sa khodang ti dan aya a choi vong bik ani chuan tuemo an lom viau line midang tuemo chu an lungain an lom lo viau zela sa khodang pakhat ti dan chu sa khodang ti dan aya choi san jok ani chuan atlem jok ten an tur nge thin ani chu tun Trumpa'n hian athen theina kong ka pui ain hong tlap maya Donald Trump thu soi nge ton lo ngai thlatai la. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks. We're going to rededicate America as one nation under God. But now it's just getting to a level that we've never reached before as a country. But that includes religion. And I've always said, you just can't have a great country if you don't have religion. Hey in lan tharna hun kan support zialan tirnan hian meni som pasari sang ne somni parok hian America ram mi pui zong te chu kan ram ta na pathian na tho na sat taka wangin lom thu soya tong trai turin ka soma America ram hi pathian thu hnuaya om turin kan hlan non le a tun ma kan la ton ngai lo kan tong chhome ka chuta chuan sa khuwa na po hian ngong na sat tak mai anei ni ati nei chu ti chuan enge thleng zel le I han chiar son zom tiang USA Today article pakhat headline a chuan ti hian in ziaka Trump nam pual tong trai in khoma chuan atlang puin Christian hroi tu te deuh hliran tel ti in headline aron mangko mai ni Christian ta tan chuan va tha em tero ke po Christian kania Christian thirna zona tang chuan in kha atha em mai ni chu ma se he America ram hian sa khoti big le vul big anei lawang ti be chanin constitution le amendment annei reng maya chutiang anga constitution le article annei laya sa khoti big le vul big lo nei ero chu amak ti lo rual ani lawani atho soidang lo ngai thale taila Solomonan pathian biak in asak zo khan ama ngeya po khan hlotlina tam takaron thlenga ka mingpu ka mi te chuan in ngai tloma an tong traya min zona an om dan thalo ten hoisan ni chuan van atangin kalo ngai thanga an sualte ka ngai damanga an ram chu ka didam le ang ti in he tong trai hun lo thleng tur hi nasatakin Bible be chanin promote ani Bible chiarte tong trai te han promote chu atha em thil thatak ani ma se eng ang sa khuwa ma tb kan nei lawang ti be chana constitution nei USA hroi tu lu ber office atanga soi atan ero arik dan hi adanglam dai thungani ti hi kan thriat thiam angai ni India rama kan oma Modi hianin prime minister office atangin Hindu ti dan bi kha ron choi vota vakta sela keini sa khotlem zok Christian tan chuanin ngai thak a shom emanga democracy ram
secular state kan ti mai sa khua ti bi kom lo sa kho zalen na ram eng sa khua ma ti bi kom lo ram lu ber soyatan chuanin thilmak ti lo rual ani lawang chu tiang che chu tuna president office atanga sabat aron choice na hi an constitution le an amendment te han en chuan thilmak ti lo rual ani lo ani ti hian International Fellowship of Christian and Jews chuan thu chua an siama Trump chu national sabat puang tu masaber US president anita ti in meninga sangne le somni paroka thu puyan ron manga ti hian an soi voin hiam thil thleng ro pui takle poimo in remna thlen thei kan mu nang US president hian sa khozalen na i hum hal mai ba ka sabat vonlen na iron kalpui hi a hlu hlea kan rama hian rin na hi apoimo ani ti le sabat hi a hlu ani ti le kan nun pui mek dan te hi America ram ti ro pui tu ani ti iron puang hi aro pui hle ani ti in Israel Heritage Foundation na Rabbi David Katz chuanin a soilang ta nge ani ni ke nge po hian sabat ka sera kangai hluwa kangai poimo em ani ma se sa kho zalen ram eng sa khuwa ma ti big nei lo sarkar ni tura amendment nein sabat a choi sang vak mai ero a tha berangem a fu berangem ti ero ngai to na alu thui viau mai ni putrama thu soidang lo en ho le taila ko ran le sarkar akal sang turani ti himin thil fo thina ma se ke chuan chu i thei ngil lok te ang chu kal ran na chu a thang e thalo ka hello ma se sa khuana le sarkar chu akal sang emo akal sang lo emo nang ni hi in omna tur tak white house a inomani ti in rampum tong trai tur puala athu soina sa khuana le sarkar akal sang turani ti chu hunengema chen chu i thei ngil lok te ang ati hialani chu kha America president thupuan meu atan chuanin a hrange thalo ni ang ti ero ngai to na thui tak alut ani history a thil thleng to te han en le tila sa khuana in sarkar athunna sa khuwa pakhat chu rampum sa khuwa atana than ani rengin atam jok te chuan atlem jok te namnul na poisak lo na le ti du da na thlengin a thleng de nge thren ti kan huwa Christian tele Judah ho da chung nun big na hian thil tam tak asoya mi zong chunga le nei lo ro rel na chu ani lo chiang ani ti alang ani Christian tele Judah ho tan ero awat hamun thak don tak em tero thil that tak le midam tak tan chun hallelujah tuar na tham ani nge yang le i han en ho le lok te ang George W Bush khan ti hian lo soya zir top chu muslim tan ania saturday chu Judah ho tan ania sunday chu Christian tan ani inni theu thang ro atiane hetiang chi hian Donald Trump chuan sabat chu Judah de tan big tina soibok Christian de tan chuan sunday ni chu cholnia an ngaya sabat ni chu Judah de tan a ruat ran bika an ngai ti na ni chu ke hi Christian kania Bible in min zirti rangin sabat hi Judah de tan chopek ani ti hi ka ring reng lo ni chu eng vai nge kan ti chun Exodus bung som ni chang soma hian kan muwa ani sari ni chulal pai pathian tan chol ni ani ati helaya pathian asoi hi Christian te pathian nang le ke na kan pathian hi ani mio wangin ni sari ni sabat chu kan pathian ta na chol ni ani ti ka pom thapani ma se trama ero chon sabat chu Judah de tan ati tlata wangin Judah ho ti lom nan ram puma a choi sang ta a hetiang ani ta ka chuan engtik ni emo ama hria ta nge Christian te chuan khoya nge kan ni ve hi ke ni po in he ni hi rampum pui min ser pui ve turin kan du an lati nge hi ari nomani ari nom kan han ti takna in ari nom ani mai to lowa tuna hianin America rama Sunday chu rampuma ser ani theinan malakna akal mup mek zok ani
hetianga Christian ten Sunday ni ser ursun tura ma anlang na ti hlotlin nan tuna hian zudaho ni ser sabat choi moina hi Sunday serloiti na dan siam na turin remcha ka man ani mayangem ti te ngai to na aron lut na sa em maya chu ngero chu hunin ala hrilang chu chik takin ngai to na nang po in ilo mang vezel don nia engponi se thilang chiang tak ero fiana ma sa chu Sunday serloitir na ani lova ele bara in fek na ani bok hek lova leile thal khap na thupek ani bok hek lova fiana mas saber zo ka chu sa kho ti dan sa kho pakhat ti dan lak vonga sa kho dang zong zong chunga len tir hi ani tlat mai ti alangani President Trump thupu na tangin tu na hian he kong hi an zo mek ti hai rual ani lova ti luina eng ma man ala ni lem lo ma sela chu tiang anga ti luina man ani theina tur chuanin mun hi buat sai ni na langa kong ka pui honin o mek ani ti a riat theiani he kong ka pui hi honani to chuan khale mai har sa to dona hetiang anga judate puala sabat han choi san hi US president tu main an la ti ngai lo ni ma sela sa kho pakhat ni ser ngai poimo na ero hi chu avai khat thlen na ani lem lova ma na tang to in mung reng ani to zo ka ni tu na kan soimek a fia zok nan kumsa ga zare somret pareda thil thleng kha I han en let le lok taila Washington a sinai ten ro an rela Henry W Blair a bill pudlu Blair Sunday bill anti chu an soi ho ni chu bill chu America ram Pumah Sunday seluti na tur bill ania mi pakhat AT Jones anti chuanin ni chung mai chu bill chu do dalin ro rela do kan chu akil ve ani AT Jones hian Sunday chu chol ni lo ti chu chiang takin a hria a ma se chu he Sunday serluiti na dan ado dal na chan ani lem lo he bill ado dal na chan chu sarkar chon athu nei na mangin anni ngai hlut bik engni po chu ni se chu mi puite serlui tir turin thu nei an nei lo ti chu ado dal chan lian ber ani ti hian Senator Blair chu a hrila tunami kan han ta lan hi atong kam man dan che ni United States mi pui sang khat zinga mi zakwa som kwa pakwa te hian kar khatani sari ni sabat hi sersela ke chuan ke ma du thlan nge in Sunday chu kala ser thei tho mi tu main Saturday ni a chol turin min tilui theilowang ti in chu ro rel na ma chuanin asoya chu thu soi chuanin Senator Blair chu a dek zar maya zona zo zona azot let ve ngala sa khuana wang ni kherlovin midang ti boi thei tur khopa cholni na tho hi khotlang le ram hian a khap ve thei thol vem ni tin zot le tani AT Jones sa chuanin thumal pani lekena changa theilo kapu atini ta chun Blair chun AT Jones in nga na chu hreta sabat reng om tur ni lo ti thlengin ngai tu na fim tak nein I hutlang vekani chu a hantile ta ni Blair thu soi kha ama pu tumna na man ania ma se ama ti sual puan na lek ani ta zoka Johnson Senator rol ma a thlop tlat America in nga na mang chuan Sunday seluti na dan man tumna khol pui chu ti chiatin om ta vek maya America ram pum puya Sunday seluti na dan chu man ani talone hemikum saga zere somret pariat kuma AT Johnson Sunday selutir tumna bill ado dal wang hiam Senator Blair bill putlu chu pass ani talowa a hlotling talo ni ma se until tum ero an paibo reng lo an da tharenga a hnu kumza somthum pariat nuwa kumsang ne somni parok mei tha chuan kumsang zere somret pariata AT Johnson alo do dal to chu langsar taka phor chho thatle ania dananga man chu alani lo ti luina po man alani heklo ma se White House letterhead ngei mangin somna puan chu anita ani ti ngei tur ti aya somna ti chu man anita zoka
ma se kong kapui ero hon mek ani thung Donald Trump an meni som panga ni tlak atanga atuk meni som paruk ni tlak thleng sabat ser turin mi puite asoma tin hek ba ka hian atuk meni som pasari po hi America zalen na kumzani som nga na champualin rampum huap trong try na nei turani ati bokani chota chon America ram shwai tu tele Christian sa kha shwai tu te chu antel ngei tura bai sayan nia ma se America rama hian Hindu hote Muslim tam takte Buddhist tam takte le sa kho sang bia an tam ema anni ho rin na ero he kumzani som nga tlinlom na program a hian alang sar lo hle maya Juda te le Christian te ni poimo ero da poimo ani chiang em thung ani Christian te le Juda te tan chuan chu ba ka lom chu om don chuang em ni tiro ma se sa kho pakhat ti dan sarkarin angai poimo na hun renga atlem zok minority ten an tur zel thin ti ero kan thria da tha America rama hian sabat servek tur ti danemo Sunday servek tur ti danemo hi pas ni ta se chu a thalo ve ni sabat servek tur tin puang pop ta se America mi pui tam zok te chu sabat ser lawan nia do dal na om nge yang Sunday servek tur ti dan pastor ngot se ramzonga athian thaber Israel juda ho tam tak America noma chu me de chuan an do dal nge don boxi maro chatuna ero heni pani hi sang taka choi sangin judami te le Christian te chu atilung oi ve a Sunday ni servek tur ti in thupuan emo danjam emo lanai chi alo ma se engtika emo Christian te ni ser Sunday ni chu Christian ten servek tur ti in dan siam ta ita se Juda te chol ni ta na apapek sabat ser alo choi san to miau awangin Juda ho tan eng ma poina om to don lova buaina om hek lovang buaina om theita chu Christian ni si Sunday serdu tlat lo ten buaina an to kangem ti ero rin thu thil kheng tak the thleng lem lo the ngai to na chevel ani chu tiang chu thil om dan tur lo ni don ta se tuna sabat ser choi san na hi Juda te lo tlon lok na political ball pakhat ani thei mai thei ani chu hemi wang hian tuna po mitam tak chuan rampum huap sabat chol apuang hi Donald Trumpa'n pathiana za wang po nilem lovin Juda te dilung oi tumna game pakhat ve mai ani yang ti ring engamozat anom nge ani chu tiang alo ni tak ani chuan hemi sabat choi san na thuwa hian pathian chu alom chuang hok lowang he sabat ni hi vote zon na tur ani lova khovel siam tuin aser hran ania Israel po apian ma sual hrim po khovela alu ma din to ania isu he khovela ron kal khan sabat chu khovela nam tuai motan chaw man turin aron sor zim reng lo chu ai chonin aron tilian zok zela marka bung ni changsom ni pasare kan chiar chon sabat chu mihring te ta na siamani ti in mihring to phota na siamani zia aron nam ngeta tu te nam pakhat ti lom tumnana papek top chi ne lo hrim a chan chu anei tu tak chu pathian ani wangani engponi se America ram kumjani chuang zet mitam zok dain Sunday an ser narama avai khatnan sabat ser chu president office atanga official takapuan ani ta a he thu puang tu hian a thu puan omzi hi a thiam kherangem tero zon lian tak ani hun liam ta thil kheng to kan thlir le tin pathian ro man na thlen dik tir tu lalten an thil ti om zia tak he thiam kherlo miengamo zat an lo om ve to thowa lalkur khan Juda hote Jerusalema athon kir le khan pathian thu tiam thlen dik tir tu ni le ni lo a he thiam lem lova Kaisar Augusta sa khan chiar puya nei khan Bethlehem isu apiang tura shil lok na lo soi lok thlen dik na tura ni ti a he thiam heklo isu cross a kheng bet tu rom se pai te khan an thil ti om zia thuk zok a hriat thiam na an nei kher lo bok pathian hian arua man na ti hlo tling turin eng po amang theya chu tiang chuna ti to a ala ti le zel don bok ani tuna president office atanga thopuan chu hi sarkar document a om reng to anga president tu po
eng party po sarkar le sela rampum huwa pa sabat choi moina thupuan chu hi mu tur a om reng toang heram mi pui tam zo kina answer Sunday ni hi The Heritage Foundation le Paul Frangin Sabbath ser tur ti in zudate tan puan ani to boka Sunday hi rampum huwa pa chola ipuang vengwo ti in sarkar nornan lohmang veta se kumsang zare somriat pareta Blair Sunday lo eti John Sado dal na awanga tlang talokha ti hlo tlinin aom thei mai angem chuero hunin ala hril zelang chu in ring rengin uluk takin tong traina nen thir zelang atop nana ka soidu achu kan ma thil lo thleng tur hi kan boi pui tur ber ero ani lem lo tun huna hian isuanen in kung kaina tha kan neyem in zom na tha kan neyem ti hi apoi mo ber chu ani helai thu hi kan han chiar lok teang rin na nen ni tin nung chu boina hun lo thleng turatan in ril ru seng boi vak su fia nan hung bera kading tlang lo mayanga ti in ngai tu boi reng bok su tun hunatan nangma le nangma in hela tun huna tong trai nun neila tun hunatan in beina tha chu beila tun huna khan pathian in mala som che ani ti ring ro thimna le rin hlelna in ne zel ani chuan pathian du danin i om ti na ania ti chuan nangma hual vel tu te tan po mal somna ini bokang ti in tuna khovel thil theng kan soitak tele pathian thu kan soitak te kha ngai thatu zong te tharau lama kanin buat sai dan tur min hriat thiam tir tu ani theu theina turin pathian in kan zawai tan mal min som sak theu ro se amen